Zirtirtute chibei vek ule tuntum Zirna huanga chuan Ministry of Education in Zirlai na hmalakna Thar anei PM3 school Chungchang kan soi hodona PM3 school kan ti chami puite po hian kan la shevak lo me theya na thote I engang takin nge ma an lak ti te kan la shelawani chu tuntuma hian kan soi hodona ni PM3 Chungchang a hian kabula hian P Caroline Rintan Pui Fan I P Pui Te Deputy State Project Director Samagra Shiksha chhuah komna hun kan nei thei dona kan lom em ani ani hi Samagra Shiksha chuan PM3 school changtu te jingami ani amasa in P Pui Te chibeile zona hanin zon mol meila PM3 school ti hi enge alampum nia I atawbulte enge omzia ti khaminan shil masapot ta che alo me kalo me PM3 school kan ti me kai ni chuan PM3 school lo chhuah na chu NEP 2020 kan ti National Education Policy 2020 tang thawaron chhuah kan ni hi September ni sari sang ni somni pani khanin cabinet in PM3 school hi nei an lo rem ti PM3 PM ti lai kha chu Prime Minister ani meya Prime Minister Schools for Rising India ti na ni ania PM3 school kan hanti maya kha chu atum bera chu NEP 2020 na adu dan school model school lo cher chhuah na turata na an kong dap na zinga mi pakhatani chu mun shana I India rampum puya PM3 school hi sing khat sang li zanga tura ruwa manania khang school te khanin an cheve le an bul na ya school dangte ina an enton theitur khop khan ma latura ngai ania chumi tan chuanin central po hianin sumtam tak ada sangsa I he scheme hi itang PM3 school kan hanti kha scheme shan hnuai ani ta he scheme big tan liao hianin sangni somni pani tanga sangni somni pasari theng atana ti ania chuta chuanin poisa hi crore sing ni sang sari zathum samruk lai da shan ani chuwain PM3 school tan chuanin thil an mamo te a infrastructure zong te a resource a human resource theng pon aniang chu a mishing mamo theng khanin an mamo anga thuam thei chin norms kha chu om thawa norms ina phal chin kha I thuam ain ringani he scheme hian I mi pui tam tak tan chuan Samagra Shiksha nen hian angai pol thei ani mo chu I enge adang lamna min shile ta che nia atir khachuanin ngai pol a olviawa aron kaldana khan I achan chu intervention tam takha Samagra Shiksha hnuaya intervention kan timeya mi puinan shet ol samna turin kan thil na tho tur kha school atana mamo ateka khliar ran anitani antina civil works kan hantia civil works chuan a in saklamte anzun in ek in te han saklamte han thom thatte kha na tho tak ang chi kha alonita chuan hetlaya adang lia chuanin FLN te kan hantia FLN chu foundation literacy and numeracy kan tia naupang ina anwai lampang atanga ziak chiar le chiar kopte ne so taka a foundation tanga an thiam theina turin khangte intervention shan anilea adang le chuan vocational education te kan tia VE kan tia khatiang khan intervention shan kan nei ang Samagra hnuaya kan nei ang thau kha PM3 school scheme atan hian aron omawangin ngai pol kha ol tal tukani ma se kan han zir chianga kan han she chianga ama hian Samagra Shiksha scheme khat ani ang chia khan PM3 kha scheme shan lakania chuwain tuna hian PM3 school atana than chhuah te chu he Samagra Shiksha hnuaya tang hian engma kan pe thei taloni anni kha kan la chhuak hloka kan school li satang ten kan la chhuaka an school minga po khanin khatia school ming nei mei lo khan an ming ma khan PM3 ti kha voatel ngeng henga ya hei hetlai kan office thang lokamia po khu government Chan Mari model school po
PM3 government chan mari model school ti kha angai deu takhera chung chu adang lamna nia chung ba ka chuan activity an ti tur angte headline samagra shiksha hnuaia kan school tena an activity ti tur pia lama emaw proposal ate kan handa a thil thar lam deu school atana thatur si naupangta na thatur si te kan han kan rodna te po kha khutlam tang min lo phal saka chung an activity ate chuan in ang lo tlem a om nual mai ani chuan PM3 chu project ni lawin scheme te na ni mo scheme ram lak i Mizoram a hian PM3 school engzan nge kan nei a khoi district a nge kan nei tuna hianin i Mizoram pumpui anga hian school somni pahni hi than chhuah an ni a chuta chuan primary school somni pakhat le upper primary school pakhat kan nei ani the district pakwa a ain sem dara district pahnia nei lohna kan nei a chu mi ti lawa chuan kan nei kim vek chuan kha first phase atan chuan anita ani le second phase te hi second phase a hianin chu first phase a chuan kan han soi be lok du chu lunglei le SHRI pa PM3 school kan la nei lawa district dang pakwa kan nei a second phase hi karma samai khan alis anron ti chhuah ka chuta chuanin school pasari chu po primary school vek minon than sakle ta ni chuan PM3 atan hian central Sorkar hian sum me engzan nge arwaman chu ni china ka soi to ang khan crore sing ni sang sari za thum som ruk arwa manna a khan a central bigina atum tur stage share kha om vele don thawa a central ina atum turata na ada shan chu crore sing khat sang riat za som ni pariat lai ada shangani chu vain vul na satatuma han chut ma ila school sing khat sangli zanga than chuan tuma khamiata na kunga chunga centralina sing khat sangriat za somni pariat alo da shanga kha I han chut mai pon I atam veviau thokhatani ti kha arin thei mai ni green school kantita green school ti hi a component hi enge a omzia le PM3 school a khan ni china ka soyang khan component shan le activity ti tur shan tekha alo om ta ni ta han green school big anron ti a chuan I school PM3 school chu green school a chhal thei tur khanin hey electrification Chungchang a po an light man reng te kha heng tube light pa ngai te kan bulb pa ngai te mang lawin LED lighting vector ani chuvain LED lights fekan manganga chuan chumi pia lama chuanin I composting pits ten siamanga hey an engeniang an midday meal ei ban atang te le a school bulvela na theltla khatia top le bal 10 fai na ni pa si khanin leitha siam na tur khuran la yanga kan PM3 school te hi chuan an lai deu vector tu na po hian chuan kitchen garden kan tia an school bula huante khatia midday meal an ei dona an siam na tur bol hlo han chi na tur ang te kha huante te siam turania medicinal garden te aron ti deu khera ta khanin kang hlai te ani lo mi pem dam doya tan te pon mizo khan kan han man khang thleng po khanin te lang chu khang te kha siam turan nia chuan I a thei chuan school compound a khan arem chang na lai pianga a phul pha lam ai ma in phul tautir nim phul thachi tautira school kha ro rim rem ni lawin a hring moi turani antiani ta khan thingkung te phun thei chuan arem chang lai thingkung an phunanga chung pia lama I pangpar te po aron soitela ngal tak khan school bulvela khan pangpar chi sang kha I an chinga heng ti tu tur hi Zirtirtute naupangte ani he la ya tu mo varwaya tuina mo khang ron siam sak tu ni lawin a school khan an ti turani aron te ani chuta chuan du tok lawin tun lai kan khovel nim engeniang thingle maute kan ti chereu na sa khang
ติเจเรวเหล่าตูระเน่าปังเตถินลุงอาปอข้างทิ้งกุ้งเตนิ่มหนาเตหลุดเละสวลตัวขานินมิทยามเตปอหันโซมาข้างจังกายนะเตเน่าปังเตจิงอันซิรตีตูเจ้านี่ลาวินปอนลำมีเตปอนะอันรอนชิลไทยนะตัวเตค่ะหอนตัวเนี่ยฟิลวิสิตเตนเนี่ยงอันฟิลวิสิตน่ะจวนนินเฮลายะมีเหล่าตัวโมเหล่าในทะเดียวเตปอนวัดหล่อเทียงปาร์กหนวมเดียวเล็กหล่อตัวเตอมจวนจงอมเลี้ยมเหล่าปอนอีโปนาคานินเน่าปังเตค่ะหุ่นันมันตีรังคลาสรูมบังลีเจ้าว่าต้มอิมเหล่าคานินอีเองเทยให้จันจินเต้นหันจิรโดนโมโกลเทยจันจินเตข้างอังเตอทิ้งกุงเตอตักเงียนวับหมูปุยเตข้างเตข้าเก่งเตลเฟกไม่นี่กรีนสคูลจวนถ้าโดนเลี้ยไหมอันนี้เลยดิจิทัลไลบรารีกันตีเห็น PM Street School เขาอินน่ะมีต้องเทเงี้ยตัวเงี้ยต้องเทตูนฮิจวนนักกินเตอันทักเละอันนอมสเปอร์เฮียนทักangin kan sela wa criteria chi sang hi omni hei hetlai hian karon da cha maya henga hian PM3 school ina atum mo chuan engtiang kalpui tur nge atopa engtiang monitor tur nge ti te ni ta ni ta khan tun bi ka chuanin hemi digital library ti kha chu I upper primary chin chunglamin an dong thei ni chu vain ke ni pona kan nga hlel em chu kan high school te kan higher secondary te hianin PM3 school ni thei tur hian he criteria hi tam tak parameters om hi han pal tlang thei ni seng chuanin high school bi ka le higher secondary a phei chuanin hemi technology lampang technology support kan ti dona mi digital support kan ti jok don nge khang kha don thei kha an nei treu mai ni hey samagra po ni thawa hemi technology lampang amo ICT support hi primary school a hianin norms hian pek min phallo tlatawangin kandong hlei thei lawa amaro chu tun nai me apo aizol smart city tenen tang kopin anni khanin I hey fun kan neya education a kan chunglu don non tia headline kan SPD ina rem shed na thatak mai mangin dong mi alo tur AMC area chuanin I computer set le printer te kan primary school zong AMC area mia kan han pe theya khang te kha ala ni lei chawa chuven a PM3 school b ka po ni china bi zo na chan na kan han soi kwal tu tak na nga upper primary chin chunglam khan andong theyani chuti chung chuan kan han soi bel du chu primary nan don thaya oma tuna pon dong nge ya audio visual aid ti hi component na oma chumin hnuaya chuan engamo zat fund da lokala khami mang khanin I heng PM3 school te hi smart board te interactive board kan han ti zok ang te po hi procure theitan turin ruam han na te kan han siam puya chuan PM3 school ni chu model school ani angai awang khan I antana an naupangte tana an zirna kawnga man sawn theina tur chitin rengin an don theina tur central hian aron ruwa manani an dile tuna kan zo ba ka che khan enge soibel du te nem kan han soibel du lai tak chu PM3 school an ni ta ka wang khanin helaya tuna kan soi tlema zong chau khani lawa zirna kha angai renga kalpui tu an ni ta thawa amaro chu angai renga kal tur zinga po khanin school claim ten ni wangin heta monitor dan te aron oma supervision kan pek dan tura te chuben thur bing an ni don ani thur bing an nyanga an ma ni bilin resource person te ruam manan ngaya workshop te po an ma ni bilin kan tia hey plan kan han siam reng pon samagra hnuaya chuan district hlom khan school bi angin kan siam lawa PM3 hnuaya chuan a school big te in plan kan siam sakangai ni he school bi ka chuan heng he an mamoti khan chu adang lamna 10 khatle ama a PM3 bi ka chuan a lotlin nge theina tur hian kong chi sang in ruam man nan ron siam lok a angani a generic theilawani enge niang an exclusive lo thei lawani a big lo thei lawa ta khanin atum zinga tira ka soi ang khan atum zinga pakhat chu school dang po khan khami en ton khan
thil then khatan ti activity then khatan ti chu sum kha ngai chuang lo ni chungchang chuan temperance week te kan han tia temperance week ten mang don ani hei Mizoram chu kan statistics lampang atanga kan han hu thei dana po zuk huam zuk le huama te po kan sang ema heng lampang a hian naupangte he ta an puitlin to nuwa rehab mo kaltira mo camping an kal ngai ma hau khan khang ti na chang an siat ma hau khan ti athat lo dan an siat thei na tur khan kat luanin mithia man kawnga ani ma sabera mithiam khanin khang chungchang kha ron shilanga athat lo ziate anin vendan turte an ron shil no khanin atuk le tang khan naupang khanin anin eldon ani poster ten in siam sia kanga essay ten zia kanga athenin enge poem te an zia thei chuan poem ten zia kanga khang khakar luanin school khan I kha hun khan manganga chuan akar top na ani nu nong bera khanin I an thil siam ate kha phau chuakin judge ten omanga khatlai veng then omami te a khotlang mo shwai tu te le ami pui te po anyang chu le nu le pa te somin thenom school te po thei chuan an somanga khang until exhibit te khan ron enanga ta khan enge ti thaber lo man te po siamin khang tiang khan hun mang turin kan tia chuwen until ti chi sang kha school dang po khan an ron ti theiani thil tha an zirlai ti boy lo tur si kha activity ang ti turan neya wa seka ka soya khan kan let lenga hemi an zirlai pa nga ya kha ani dan khan an kal reng thawang tunami hiana tamzok primary school an ni kan ti kha chuwen foundational literacy numeracy kha NEP 2020 aron ngai poimo em awangin criteria zinga tel pakhat chu pre primary naupang an nei le nei lo kha ani telani chuwen pre primary naupang nei an ni deu fara kan PM3 school hi somni pania tang som pangain pre primary naupang an neya adang la nei lo ho po kha nei tura fui le be kan fui renga an nei le tur kha an go la ni pre primary naupang nei kha chuan an nei chho sel chuanin benefits chi sang an donganga samagra noya an don ang tho le chumi pialam te po chu kan be sei puyani chuwangin tuna chuanin Mizoram kan achievement zinga thaber Paul ani thei kan be seya an tam lo na kha blessing in disguise ani ve thei na la ya oma khan monitor te supervision han pek te po an tam vak lo wang khanin thatak le in po takin a school ne na direct in headline atula ni phei chuan state office po a school khan direct in minron phone a hei hieng tinge he ti hian kan ti ne te kan communication kha thabi kani khatiang ani na chuan thu shiat swal te po omlo dewa I kanin puitonin kanin dom kang ton theyang ti hi kan be sei em ne achale me Zirlai te ma sawn tur chuan atira changa tan khangai ni tra I ani chuan kan hunte kan lo ti top do nanga I khati zong kha PM Street Chungchang zona ka inzo thei te chuan ni a thlir tu mi puite kan program te mi lo ngai hlut saka mi lo thlir zel turin kan sawma cheu sikul tana chanpui na kut phar chhuah atoi zong in sikul puina Vidyanjali Chungchang kan thlir hodon ani Vidyanjali ti hi Sanskrit chong Vidya ti le Anjali ti atangala kani a Vidya ti chu shat na dik ti na ani a Anjali ti chu kut pani manga thil pek ti na ani ve thung ti chuan midang te din mun dik tak shat puya chanpui an ngai na zon tak maya chanpui na kut phar chhuah hi Vidyanjali omzia chu ani kumsang ni somni pakhat atang khan Ministry of Education Government of India in bul achana Mizoram po hemi kum toblama hian kalpui ve ngalani Vidyanjali kaltlang hian NEP 2020 tum emaw zat hi ti puitlin thei be sei ani Vidyanjali hiana tumber churam chunga school te wantlang mimal le pol kaltlanga kong sang an mason na tur kong siam sakani a hemi atan hian mi in pe volunteer ano mangai ta ani Vidyanjali kaltlang hian mi in phal le mi in pe ten mimal ni na le pol ni na school mason na tur anti thei le pek thei dan chu chi ni in chenani a pakhat na chuan school ta na thatho emaw thiam na emaw va pek ani a chutianga tan chuan zirtirna pekte
building repair te an zirlai bupon lama zirtirna pek le thil chi hrang hrang a huam thei panhina a chuan school tana bungrua an mamo pek ani ve thunga bungrua engchi po school mamo tur pek kha akok thei vek thungani school a thoklo ten pon lam atanga school an puina atan hian volunteers chu a hmalama kan soi thuak to angin mimal emaw pol emaw a school mamo le trul ti sak thei le pe thei apiang te chu volunteers an ni volunteer te hi Vidyanjali portal a in register ve tur ani Vidyanjali hi enkol tu bik in khaidiat mumal tak siamani a chung te chu rampum huap national nodal officer te rambial khat state nodal officer te district nodal officer te le school user ti in siamani sikula thoklo volunteer ten pon lama changa school an pui thei na hi hlom nia chenani a hetiang hian han soi zuila hlom khatna a chuan sikula thoknget ni silawa mani theina anga tha a pui ani chutianga mani tha le hunsenga sikul pui thei dan chu zirtirna tui pui le thok ve mai theitan chuan mani rem chandan anga zirtirtute puya class lak vete classroom a zirtirna nikherlo art craft emaw sports lam emaw zirtirte tong lam english emaw Hindi emaw mizo te po zirtirte thiamthil vocational skill zirtirte zirlai zinga rualban lawanom chuan chung zirlai enkol puite thonthubu siam le naupang ne na chiarte zirlai te hmalam hunatan career counseling nei puite entrance examination emaw competition emaw atana zirlai te buatsaih te hengzinga mani ti thei ang mang hian kan omna veng emaw abul hnaya om sikul te tan chan puina kut kan phar theya kan ram chung naupangten a hlokna antel don ani sikul tan hian sponsorship te po ati thei boka trained counselor te le special educator te roi sakin a sponsor theya mental health lam zirtir theite mithiam special class la thei roi sakte medical camp doctor te nena neite sports le cultural events a naupangte antel thei na na sponsor te naupang chaklo deuta na remedial class nei pui tur mithiam roi sakte children with special needs zon chhuah te mei che naupang tan ma ni inven dan zirtir te le school nutrition garden enkol pui te po a huam vekani hlom hni na hian sikul chan pui thei dan chi hrang hrang atam khop maya kong hrang hrangin han soila classroom mamo whiteboard emo green board emo dokan te chair te thuthleng sei te mamo nepnoi stationery item chi hrang hrang te thil dana tur ka board te middle te tan braille emo textbook horop ziak liana chhut te science le maths kit te textbook te school uniform thleng te po in volunteer te tan pek thei ani co curricular le sports lam manrua heng badminton le basketball kit te football volleyball cricket hockey kit te flying disc emo ring emo te le infiam na manro dang te naupangte noitan toys le games manrua te po pek thei ani teaching learning materials heng e-content le software te naupangtan magazine le newspaper lak sakte toys puzzles le puppets te e-labs emo o-labs emo te po pek thei ani boka shisel na le himna manrua chi hrang hrang heng first aid kit te tuiti thiang hlimna filter te disinfectants le sanitizers te marks te infrared thermometer te hand wash facilities te hearing aids te wheelchair te sanitary pad vending machine le fire extinguisher te po pek thei ani sikultana momo bul pui civil infrastructure heng tuida kholna infiamna le infiamna manrua te rualban lote chetvel na tura dal tu omlova siam te library room lekhabu le furniture te eirong bolna le choeina mun ma mamo choei dokan le thuthleng te zirlai tan residential hostel te zirtirtute tan residential quarters te hi school tan ti sak thei anni ruatui kholna turte ceiling fan te classroom le achhe vela tube lights wate kitchen emo toilet exhaust fan wate solar panel
emaw energy siam chhuah na hmanrua te generator emaw inverter sets le chachumna bungbel le hmanrua te pek thei ani bawk tunlai khuvela hian digital infrastructure mamo na asang sot ta viau mai heng desktop computer laptop tablet LED projector interactive whiteboard smart TV emaw LED TV emaw te printer UPS internet connectivity te le akai hnoi hmanrua te computer accessories keyboard mouse pen drive te po pek thei ani sikul en kol le siam thatna chi sang sang ramri hung na rong hnoi te electric bungro thlak ngai te fence regulators thlak ngai te generator repair le en kol zui te school rong hnoi te tuipam emaw motor repair te ICT equipment maintenance le repair UPS battery thlak te po ti thei ani office mamo chi sang sang notice boards computer laptop tablet printer scanner photocopier cupboards stationery interactive voice response system tele public address system te po pek thei ani volunteer ni dutan vidyanjali portal vidyanjali.education.gov.in a hian mani in register thei reng ani a mani ati thiam lautan samagra shiksha website samagra.mizoram.gov.in le YouTube channel samagra shiksha mizorama tutorial en thei ani a school le district tina samagra office a te zofia thei ani bawk vidyanjali kaltlang hian ithiamna le in phalna ron hlan la school mason nan le zirlai te tan mason na ron ni vero le